Atau kalau Samoa Entertainment TV mai pia ile amatanga le fo ivayaso ai si mai pafonga. Wa matai ne ona pisi le ofisa o whainga palota Samoa i mulinu. E ta pena le listelanga a tohota ta palota nga ba a Samoa mola na palota tele lu ono. E tai, o swinga wa pasia mo listela ino swafo tanga ta palota. Ai whatoa ato o to na mai alau listela. O e lea le sitiseni Samoa o lo alala i fafo. Pe a fio mai e pu e ata o tamtama i lima uma. O le isi vaenga o swinga fo wa pasia. Ko le mwhai ai ona le stala o tangata sitiseni Samoa o i fafo i lunga o le lola palota. O na pule leo oe pe e te fia palota mai i le palota tele a Samoa. Pe e te palota lava oe i le atunuu o lo e nofo mawai pe a fai e te sitiseni ai pe o New Zealand, Australia ma Amerika. Whaatusa al tula fono tuai fai ngā palota lua osfuluiva. Sana o tangata Samoa sa oea o onga, ma vaenga whai ngā ruinga wha vai teimim tangata whai ngā ruinga i ofisa o Samoa i fafo, sa ngā waa o na listala mai fafo. O le amata tuai nei loa o ngā ruinga le ofisa palota, ta ua el komsina o whai ngā palota tu ia Filolo Alexander John Stanley, e o atu ia iuni lua o lua lima, ua mautu lola moitu malo. E sili el selau le o whai ngā ruinga e au fiai man sili le lima se fulo le lato o whai ngā ruinga tu mau. Wa atofa mo le wha moe moe lona tautununga o lo o lava ma tutoe le taimi. O le pueina o ata o tamai mai lima o tangata anu palota. O le lasanga lea, ua whau tuaina ai le matai palota mai fale ata le sunga fale fata. A whai o lo wha o ngā le malo Amerikana masini e pue ai ata o tamai mai lima o tangata SSA. Ma talo sangato ia na visa asiasi. E mawhai foi o na wha o ngā ofisa umpasa o Samoa ia tunu i fafo. Wha atotonga i masini wha pena. E pu e ia tau tamai lima o ana tangata anu. Nai lo le uma ona le stala mai online, ai sau i Samoa e pu e ia tau tamai lima, whaato a anga wa aia palota. Pei tai, o le swinga fo wa pasi el pal, mene le vai astaluai, o le amau awala ai foi, ona ave ese uma swafo tangata ua maali liu, o lo o iai lava i lunga o lola ai tu malo. O la ngona whaatinamala ngona le whai whanau ma le tausi a inga lena mo le mawina i loi mata malingi, o le asia singa wha apitoa tinam tamai ta i mai mtanga renga o leo mwhal pui pui. I whanau o wa aia a loa ia i tutonu o le lotoa ale SVSG, Samoa Victim Support Group le campus of Haupitona i Mato. O le whaaso tal wailen wha amnat wha apitoa ai il tina matamai ta i uma. O le mtanga renga o leo mwhal pui pui le aso tina i Samoa, malilalulangi. E ala ili awato lato wha atawa i whana wa tina o Samoa, o tausi e sea ona o sa wanga i tutonu o ainga. I whamtalanga wha alawa i tele mai le SVSG na taita i atu le asinga, a tamaita i leo le sunga, a wa au fiao ma maia ma le sui komsina pali i Mona Lisa tia iketi, ma tina le Samoa Police Women Advisory Network, o tulanga moli ma wina lava lea, i tangata e asia lea lotoa, o loi mata o lea lofa ma le loto nuti momoia, pe a tepa le mafua anga o le tausi wha apitoa i o whanau, e lata i le selau, mai le pepe i le sefulu walu tau sanga. Na lata o fua i mea lofa e au fiai tau mawha SS o awa wai, mai fua o lato wha aleleanga. Whaaftai ai le awano o lato maua, se aso mota mai tai wha alvao ma loho e mana tua pea. Mai lawa i tangaranga o leo ma lato a mana i o le International Women's Day, le fo ina apatuai, le vaenga o leo tamai tai i le aonga le APTC am tata SSA, mai whainga whilwhilinga i ngā ruenga i ngā lunueai pe ngā lunueai te maitai. Ngā ruenga sa na o alii e pe o le palama, wha wila, wha whale o leo, ua whilongia umalawa, e ta maitai mwha amalo si a waili sa anuanga al sui komsina o leo, e ta maitai mua le sunga pali i Mona Lisa. Mori mawina fo il wha ataua leo mapulenga fui mu. Mai si ofisa na ave i le sauninga sisi o le fua, i le nā tae ao, le asofarai le taluai, e amana i ai tamaita i Samoa, malalato waso whaale vau malo. Tala toi tuliloa mai whanau whai ngā ruenga whaavai teimia Samoa i Australia. E walu molianga o le tasi o atali ina tōlau laul whamsinongal vai aso taluai. Whaale au ngā ina le lima, e ala le fina wina o moli maua leo na matua i se seo na whau, se seva e ngol tu la fono, na tau wha awalai. E tolum taupu SS a en tal sangai tu whatasi na ia tolau lau whatasi. O le lua o neim taupu na whaia ia se whaai unga, a se tasi o whaamsino, peitai, ona o le matua matu ia o isi mol maumulmuliane,
Na ita il whaamsino mtoe langa mai ilunga mta upu ia lua wa uma ona whaai uina, ina ia whai whaatau ia isa whaai unga, ala na fionga. Ono al matu ia telo mta upu male polenga ina nei whaale au ngale visa o nei atali i Samoa, o lo oi Australia i ngā ruenga whaavai taimi nei, na tuuma iai e le fionga al whaamsino se whaai unga, e ono o iai le taunu unga o mta upu le nei whaafale pui ai o le alo Samoa, e leila loifo, mai le se fulu lua maasina. Na toe tau sanga le lo ia le li Samoa le whaamsino, e tuumai se awanoa, se toe whaatala noa ai leo o lo tangi, ma le ua molia ona o lo iai pea papole ngā le lo ia, i wha maunga o le tangi a leo i wha upunga o molia ngai tolu na toe mai i le valu na iai mua. O pole ngai ena wha atua i nai roa le ua molia ina ia swialan tali atu i ona molianga mai le ioe i le titee i molianga uma matu ia e tolu o lo tutoe. Wha moe o le lo ia whinau le i tūtangi a leo. Ia tu ina atu i luma o le whaamsinonga. Ni mau po ni wha mau ninga mau tu. E ese mai le ioe ai o le ua molia. Ina ia whaamalia ina iwa e ngau tula fono mona ta iala. Ai mai se lava ua whailo le whaamsino e ala ila na whailo. Sentencing indication. Na te le talia ina le tau sanga mo le whaiai oni ngā ruenga i tutonu o le community po le seeking community correction order. Ai li lifa sana whaai unga. I le wha mausali ai, i le wha awhale pui ai o le ua molia, o na le tasi le lua, na tuawa noa i ai le wha amsinonga i nise o molianga mua peitai. O le wha atolu ai leo na tula i soli tula fono lava, o le wha au o lima matu ia, wha au o lima na mafua ni manuanga i se na lavea, ngā oinga o ni meto tino, a lea na lavea i lana wha au o lima, ai le ngata i lea, e tolu nisi fo i o tau le lei, wa ia tau lima ina nei, o le lipoti ma le whale mai i le onga manua ma la vea i le whasinga o le nei tau le a Samoa na aduatu i ngā ruenga whaavai taimi. Mai tawina le whaanoa noa ai o Nisio Company Australia pe on lipoti al tātou so upu lo lato whaafai ngā ruenga i na alo ma whaana wa Samoa o lo auto wa atu i ngā ruenga whaavai taimi. TPS e lato la fonga po tax ma lato sa whanga mo tupe sefe whaonga superannuations. Pei ta e tato sa ilinga e ala i pei silipi, ma awalo tula fono le malo Australia. A se tasio tamali i o Samoa i tulanga tau so upu o mta ngā ruenga malo tele Australia. Na mai tau ina ai Nisio Company Australia. E ao la fonga ma sao whanga whana wa Samoa. O malanga atu i ngā ruenga whaavai taimi. Ai le i tutongi ina i le mta ngā ruenga o la fonga le Australia Taxation Office. Ina ia mawhai ai e nei whanau, ana toe talo sanga mo le tala ina mai i tua o lato sa whanga po supa, ma la fonga o tax refunds, e tu sai mai a inga, ale tu la fono. O le nei whawhita aulia le ofuatasi Nisio nei company, e pe o whai mamasani lato te le whaatino ina o alau tu la fono e te tawai, ma ua whaai loa il so upu, lona nau ta inga, ma ua whaai loa il tato so upu, i le vāman malo Australia lona nau ta inga, na ia whaau ngā ina whaau mau tutu ua ia umia. E whina wina i ala tula fono al malo Australia lea mata upu. Ina ia whaise fofo i sao whanga alom whana wa Samoa o lo malangatu i Australia ai maise o le whaau ngā ina al malo si anga wha tula fono le ofisa o la fonga Taxation Office a to ai matula fono i ta iala o le whaatino ina o ngā ruenga le Fair Work Act. Manisi o vaenga tula fono o lo whaawau o na pei e whaatotua nae whaiwhaianga, ma ave ai o se soli tula fono le leba whaatino ai o tiute, a whale whai ngā ruenga i tūlanga maasani o sao whanga malafonga i Australia. I le ilo ina ai o nimita upu, anisi o alo Samoa e totolu, na malangatu i ngā ruenga whaawai taimi, o lo whaasa unil toi fo i mai ai i Samoa il masina whau, na mawai, le e toi tutongi ina e nisi o nei whale whai ngā ruenga, o ia sao whanga i mta ngā ruenga la fonga malo Australia. Ina wasiati atu, alato paleni lunga o alato mai kau. O le isi tu e whanua noai o fōlinga mai e nā o ni whanau lawa ia e malangatu i ngā ruenga whaavai taimi o lo tupu ai lea whaale tonu. I le lewa aia le lei o lato sa whanga ai mai se lava o le tootele e fōia i lato ia whainga mai o le tootele e le malama le whanga o inga o le toe au mai ai i tua o lato sa whanga o tupe o lato wanga waa ia i e tusa maltu la fono. Ona, e leo o lātou o ni tangata no fumau, po o ni sitiseni fo i Australia.
Na whaelo fo e tato so upulon whaanoanoanga i le lava o le sila fia o nisi o tai malanga ma pulenga o nei au malanga atu i Samoa. E mafua i nisi, ua liputi atu lo lato fia le leifa vale vale ai. E tau puni whainga whaasoli tu la fono, a nisi o nei company Australia, ma tau mawhaia e upuleanga ina, alo ma whanau o lo ngā lulua i le vevela o le la, o le malulu o le tau, ai maisa o le masiai o taito o lua whanau ma ainga, ai sa ili manui atu i Australia i lalo por kalama, i ngā luenga whaavai taimi. Ma wa whautua ina ai le ngā lue whaatasi e u mau ma whaamaro sia tu la fono ma taiala, wa umaona whaailoa mai le malo Australia, e mai ngā luenga whai whaatasi. O le awha awau o na fsilingi e pēa e tātou talafou lea mta upu a whaatino ina leisi la asanga, whaaltu la fono e whaatawa i nei company, ina i austa i ai whainga whaavai o tu la fono mta iala le malo Australia. Ua whamna tuai le so, sultasi o mati le atuanga o le fitu lima tausanga talon whaavai mai, le ainga o malo o tau pulenga, le malo tupu Britania tele, saunua ai le whailau tusel vai fafu o malo o tau pulenga maana mta uptawati nae, il pepo whamtalanga Lord Cameron, e o atu i le 2.5 biliona le au ainga o malo o tau pulenga, o lato walo ia le ne yaso whamoemoeina, o ambele lato whaatuatuanga, i le au nanga alona pulenga. Ai olona fo e mitamtanga le whaapaanga mai lava i tula fono i puipuinga te si o manga, ai o so tanga la lata wa mawa ai se leo o malo tau pulenga le langi ma mawain wha maunianga moa sa uma. O le ise sao le ainga le nei, o lo o ia whaaftaia le 2% o lo tau ngofia i le tau o loa whaaftawa i a malo o i le nei leo. Whaatusa i le tau i malo e le o se tino o le ainga o malo o tau pulenga. E o atu i le whaafe pisanisi e tamai tai na fsosoani tūlanga tau whaatawa inga e pe fo on tula i atu mo kaiana ma le mata i tuina o isi whainga pālota. Wa ave fo il whaatawa i atu nulai te a maisa o lato wa fianga mai suinga o le tau. Ta o fo il sanuanga al whailau tusi, o le ainga o malo o le tau pulenga i tali atu i ono tō tina wa maaftia ma e tau on wha mautinoa le nā tūlanga. Pe fo oi ona iai le avanua tele le tūlanga il Pasifika, o usu mai ai le fono tele a malo o tau pulenga i Samoa ia o ki topa. O le aso o lava, ma le fono ta i se fulu tau sanga mausu, a malo au whaatasi le UN Small Island Developing States, e whaie Antigua ma Barbados i le masina o me lua o lua wha. O swinga o le tau mauna puipui ngā lualu mau e peo na mole mawina i Papua New Guinea, o iei nisi o tonga vao silio na tā ua lau langi o lato wha asau. Whaatasi ai mga aruenga whai whaatasi, ma isi a tumotu la i te sfulu ono o ilalo le Commonwealth, puipui ai le tolu sfulu pasene o sami o le lalangi, i le o atu le lua fe tolu se fulu. Matusa ma le tolu se lau se fulu miliona pauni, ua whaalo i atuna ula i te talu mai le lua fe sfulu ono i ngā aruenga puipui, ma ia afianga o le tau. Ai alfai tau biliona o tupe e maua ma iana fali tupe o whaapaanga i ai. O le isi le nasa o le fono tele mua mua ma lol tau pulenga, ua whai mai il Pasifika i Samoa, e whaali atu ai i lona ainga i le nei tūlangi, le winga moni lavo le whaalapo ptonga le nei o ma lol tau pulenga. I lona matanga o fie, soani whaamoe moeina, i lona whaapupuu o le ainga, e pe on sa nol whailau tusi o le vai fafo a le Commonwealth. O Samoa Entertainment TV mai e pia mas whaopuponga o nā tamua, i rasa kai au le aloko le tua ai pasoi fuai.